Hapa kuragia kwani matano hajafika na hata matano na mbogo kinya ama inakuwa na muda gani kampo ile karibuni tena zaidi kiri Friday bashment to ina kabumu wangu na con skill niko na bobo mbogo da bakro da manto hatari kwa hiyo studio nyingine iko huko so aga tore kiri studio nenge tore andonto kwa isani yeto mitaga ni Safaricom Chapa Dimba na bande na bwaga kiri show karibuni tena zaidi baba na ataalamu kananga bwana nene na tongole kumanara kiri Safaricom na ndio manake unaona leo naguza mpira niko na mpira siku ya leo kenda karibuni ndio bora kiri show na tuwe karibuni tena zaidi ndio na tuambire kiri utererura mbuge na aranjera na arakuraya ubera mungu ambire atoke gira tumenye tumumenye kenda tujokera konge asante sana matano Tore Meru na rutu? Tore Meru. Aha. Tore aja non tukwa Chapa Dimba. Mari yetu mbeta wa Jacob Kitobu. Kuma Safaricom ruterero aja Meru. So tujete aja na twariria manto ja mubira. Yes. Bwaga sana matano. Nan bito Kenneth Mutwiri Ndobi. Safaricom staff Meru. Aja ndukene yetu Meru. Na tore katazo of Chapa Dimba. Chelo jojo kenda ya kumarujo na Sunday. Ndienda twambire by the na gukethi nchambe to ni Augustine. Augustine alimburagia kama mutakuwa live vukane nkira hiyo feed. Augustine ndio hiyo sasa tuko live. Ngo mulitha tutakuwa na ingia ina few. So kutoka na komba kutoka kiona kana muri show. Katwambire nyunga gwita J mbete yetu ndo bora mwite J. J. Yeah. Katwere gwe itwari na agwa nkomethia thadi twari na agwa nya muri kiri show. Chapa Dimba ndio mbio. Yeah. So Chapa Dimba mbere mai tournament mubira na tournament ize mubira imashindano ya mubira kiri anaba miaka 16 to 20. Okay, so anybody from all over Kenya kumanara grassroots to age counties, inter counties na ndetore regionals so i competition ya mubira ira mbita kuendelea kuma Kenya in partnership na FKF. Yes, hiyo ni Chapa Dimba. Yeah. Imbio mtu akona kiri nyamuri kiri Chapa Dimba eno. Ambuge mbele kwamberia Safaricom Meru kwamberia Chapa Dimba Chapa Dimba ku scout kana ku kuria talent tia ana betu barabere kio our communities kuma grassroots level. Ages ile kona chikia involved kile mchezo kuma 16 to 20. Na Safaricom ina ime kukuria talent chana ba baraba inge bende the mchezo wa football. So kumana na Chapa Dimba Safaricom kwamba go scout through partnership FKF kwamba scout achedi the best achedi kile group ya achedi baraba timu yake za chichela kwamba scout the best players baraba kwamba sponsor na football academies baraba kwamba kuona nya cash prizes ja regional finals para kwa bakicha za regional finals bakona cash prize ya 250,000 runners up bakona 150,000 na the most valued player, that is the most valued player, the best goalkeeper, top scorer ponga bakomba kuona cash prizes na Safaricom yomba kwa achieve myo ya kukudia talent chia youth better ndani ya community. Je ukaraitha kiri season ile chingeno tukomea tore kiri season 4 ya Chapa Dimba ile chingeno tona ikarita ino kwina hype nene muno na kwina manto maingi muno bukumba kuthobo kiro tha kiri season ino ikina tofauti mbio na kiri season ile chingi. So mbere matiambuge Chapa Dimba ya mbere ya 2017. So uga in for the season Chapa Dimba of course it interrupted by COVID kidogo but ito chokerete kairi. So now we are bigger. The amount of price irachukua won imo by na taua kuga 250,000 for the first team and runners up kwa 150,000. So the pricing chiregoro and then kuna other benefits kuna baba get TVETs colleges, okay, and then kuna the final team hosters ire komba gwita ruterero rwa Spain
nare urenda gwita by the way Spain bukambithira no ino nkabonagia nkabwiraga kwitwa gitembini yani gitembina kenagu agi makutano and then another thing to involve the technology this time round to involve the technology gwitwa GPS vest kana AI vest eti technology iria baba ketha bechetha aja baketha vena ka vest kakumba ku monitor uraba guchetha kiwanja you know Safaricom is a purpose led technology company na ndi itukureta technology izi kiria na baba tumba ku monitor for example wichetha area matano kawe kienine area tukwenda kumenya ugite speed ngana ukavite distance ngana heart rate chaku ikaria atia like kwi mantu ja mengi vest ikomba kumesha no that's the part of technology and then kwina rutere rungi rwage community about for example itu ari na medical camp nara mitongwe now it's a benefit to the community isn't in this tournament so makure ya kugare why is it bigger so ikurare na rutere rungi rwa ko empower the community and then kwina digital turari na digital literacy academies hara turaitana anto in various places like Embu to test some campuses kuitana the students so that makes it bigger compared to you inge chiario kuma mbere nkwenda tuchoka muno kwa nyamuri kwa vesino kwa AI nuntu antu baingi labda batiye matano atiye no gwithe nyamu chore ungo kwa bantu atikwerwa AI no no orimbira ni artificial intelligence nyamuri ni kwerwa nyamuri tweretie exactly mbio yo ngono ntu mbona acheri bekirite ndona mucheri ekirite jezi yake atiruta vest in kwetu vest mbona nyundu wana gito ku stretch ugu kaka mugwata ni turanga mbio so na the corona enderete mono na technologically into moja view bite kumbeka into very expensive but Safaricom ni invested heavily kenda tumba kwa meana watu wa opportunity in life at the moment now to get between 16 and 20 you're very young matano and the moment you are exposed to nyago tanara spend that easy you know your life is being shaped so nande kavest kara ki technology kari kena to chief ga tutada na Meru but ikomba ku monitor ore unze okuthithia kwata tuchinda no tu but ikomba ku monitor ore kugita kienine na inda na mfano kauga rito achetha atubije tuga una hotea una hotea uko yoga lingero gakurukia kina ndukero ro top scorer but no itukwenda ku monitor tona kuma wira jo kiambire na moka mwicho no ugita mono kienine kiu no ina top speed no no yani kwe yago eta kwenda kwena most valued player kwena top scorer you know this thing can tell na technology exactly and there's so many things to happen te mobira kejo kuringwa there is technology in place yes so ke nkomenya apart from gochera mobira ke kwena activities zingi ko dobukiro daraki nini yes tukala tuna activities zingi kenera tukala tuna our Safaricom team ile ina our products and services together already tuambirite kuthithia medical camps around chewe literacy educations kiantu baba boda na ku empower youth about savings na ku showcase the latest technologies ila tunacio internet of things ku empower antu betu kubonia where we are headed because Safaricom tuga mwelekeo ni internet jo kuigwa na ndeja AI vest yuch kedha china achethi o muchethi wondo kedha gichetha ara kedho ene the biggest aim vest yera ikweja na data eku speed heart rate jaiu nega chora map eku throughout the game kuma mubira jo kwambira monka mwicho no iguchorere through the GPS urochethete kedha we midfielder tokona ora kuthiuruka kieni kiu kionthe that becomes more easier dira ukwenda kui market ja muchethi mtungi we another team ome no ombe kuchwa data eku na kuona ugo muchetho jaku tukariata through just ku imagine no score you are a good player so you to involve technology kenda umba gutwa data ya muchethi wengwa muchethi akariata speed ya na ara positioned alichetha ata no kuthura back lakini tanga muno na so through the AI vest ya Tony mtoro back kare
na ata kuthithagia na enda ku market na through that data no utume data ile ku ke other clubs outside chikone nyewe muchethi uyu achetha o speed ya energy heart rate ya energy antira jam mende kira gikumakia ndenda kuringwa sub ndareke o 76 ndinga mbao teria ngerukiere ganacho lakini ntiomba kuthianga kutha buri wanga tubio nyu ndenda mbetere tu agu tabonge Drogba rutha mbetere mubiro ngoruni through that vest na ndio tukamenya muchethi ura ukari kunyethera ati square itukuona input ya wende ne muchethi ju ukari yeko na through the data no mba guchiendo muchethi wengo komba gutumira a club outside ekomba ku view uchetha jwa ku through the game Jay inkomenya ngugira nene ya Safaricom imanto makwaraniria na wetu gekatu kinyamure biashara ngugi no bukutho bukirutaga no tuge we ngugi batikutho kirutaga ni nyamure ni FKF ni nyamure ministry ya nyamure ya sports why mbona bothite bwambirite kutha nyamure temige so nenda gucokeria mbere mana kuga purpose ingi Safaricom is to transform lives kana ku change miturire yantu so na nkwenda kuboro point we mbugeja uariria about we present mena ndugo getoshwa ngugingi ugo twiro mutangazaji yako weru okay na ituje weru TV nene national na professional TV so nyogeta nangi bagatega record iweku so with that technology Safaricom may employ it is become easier to transform lives chanto baba inkomenya kuri na entertainment araki nini kwa tokedo bakinenga burudani kwenda komenya kwina zawadi antu bakedo bakinenga girogo na asani baraburetete kana wakudo kwina ri kwina entertainment urako akuyogo expect kuona mbio baraba keja kwambia rojo nonterojo tukwambire monka Sunday we expect burudani ya hatari muno ara keni tukada tuna mzazi William Tuva tukada tuna aini baraba jikene Meru tukada tuna Mustafa mbona Mustafa leo line bange bakuma within Meru na outside Mustafa Colonel Mustafa kedro eku line bange ba machete ba kedro ba Jaiso ba Jaiso kada kuna instant prizes tukaja na yeah airtimes tukawino na antu bakomba kudwa bakichi enjoy throughout the Chapa Dimba season na burikana by the way Tasha akaringa mbao itatha kuonekana kari kate tunika mumeru meo tiko rikana kubero kumani ogu na koina team chezo cha Meru igachetha twina Alzizia na Black Panther very strong teams chezo cha Meru paga tukatenderesera michetho are yes so antu bonde ba Meru antu ba majengo antu ba mujini niende tukauga Meru mujini na ndienda kumenya gani kali na agakire nyamuri nuntu ukatho bekire to vest me ndienda kwira antu ba beta baba nyamuri ba Black Panther boga ho angalizizie tiye kucheza huwa wanaangukia anga wao wanajua kupiga bekire to vest bonde ni Black Panther mwere bona bwaringo na alizizia ndiye bokera antu hata nuntu ndiye kwe ndege tu kwina amba ya muri timu ya mbere bakane kwa mwankathimu iritwa Neon Ultra Neon Ultra ya muri Neon Ultra ithimo ikarakaria teno Neon Ultra ithimo na gichungo ka meta fancy ithimo ndongi na display ndongi ina space inene ithimo classy omba kuiringa no ga selfie omba ku present creantu. Yes, it's a very nice smartphone. Ikwa offered Safaricom K platform ila tuweta ya mdogo. So area customer wako qualify na qualification weta wakainya *544# and then ugeta uki option elipa mdogo. Uka accept the terms and one wetia pin M-Pesa ukamenya no qualify. Na qualification ya kilipa mdogo ere based na payments cha kumebi cha marando na credit score ne tuma wa rated kwewa meani rando kwewa onto dimwezo amegora cash ingirie 11,800 but omegora na mdogo ukayo up to 1 year ekomerea so na ni rando kwewa so touch no mongo ithero mdomba kwewa rando okay but it available through the cash na mdogo we so it's a smartphone in all the features area I use on backward maya
and then chiketho chikenda gwara rozo na kwena neon smarter na kwena itwena routers twena so many products Safaricom chiketho achire available on sale, so watu wakuje waone hizo vitu, experience them. Yes, kuthingira kienini anto bere ambio kuthingira kienini ni utheri free of charge. Wewe ona mambo monde utinto wetu otiwanga ombio na kuthonga mimanto ngerugu kwina bie kwa piro kwithoki ukiuthambure. Yes, kwina mtu akuwa ni ugu kwenda nda yende na ni ugu ndathi na mamwa mukami na mukami ni ugu ngi karabo eganaga no ngerugire nko kandi ni unde bange naga nago juice tiago na abe bange auto mantoni au kwa juice mono rikana mbere mimbugere tucheza 16 to 20 of course kwena above 18 but bado kwena below 18 so of course tuna partnership na other partners mukabethera nare mwaindoronete Coca-Cola nare Predator baiku, so kedha kwena other things in the field na kieni gepampi mono ino uma a few minutes ago na kuthongi mono, so antu ibeje bone na kieni getu yake ruba ithingi kithongi mono niyo nyapo rero kombera bwana link nyingi uri kombera hiyo link nyingine tubati kwetha tore ukieni nto kona boge karibu ana watatuona kesho ile lighting ntiga ibaro deta ndio challenge bwana Meru county katuthenya muri lighting kieni na boga oya kuthenya tuko no twetha tukichethaga so kwina age limit ya baraba tukuthingira kieni niko kuona mubira ekutena age limit ibarabo chetha papo the players between 16 and 20 the players lakini uratuambirire kuga players baba tari FKF kumanara grassroots so imanto jambiririe gatenema so ta patuacha Meru twina team echuka, so team na hapa dharakanithie kethero yetu representer wechetha na mama Chakos baba ngalizizia nga Black Panther ibari bebe kira kia rutia alizizia i Black Panther so nkwenda kuona kaire kana bakama rutaki Chapa Dimba kwa rutema litamani so guys thank you nuntu akoyakiria muri kiri Friday bashment na tukiri kiri no manga tukotha bure tukotha tukiringa na muri penalty lakini mtu wenda kubuchwa labda aga Meru akaenda kubana kwenda kinya kiri ndukia Safaricom kana mbio aomba kwithwa kinyangako mtondo mbakuza kenda gutona unde based at Safaricom shop Meru ala opposite Meru uniform not personal as Safaricom staff na no utona through our social media pages Safaricom on Facebook, on Twitter, on TikTok no komba kusort all the services ukomba kuchiona through our social media pages na nyoyo ngoenda kuja physically to our shops okambithiro na withira itingu bangi bonde ba Safaricom kabisa mugoro kabisa na kireke ndike choke na njirengi nande as a brand Safaricom as a brand of course one of the channels ombago tukinyera through our customer shop area au area and then twina nduka izi ingi anto batichije mono ukibachije batije services ba offer no uchione ndere ngi kindukere yetu so for instance twina nyaja ke mall twina nduka town naja twina dealer shops no tukinyere nao and then kuningi twita touch points nduka ichi mpesa mtoro mpesa area kwa kutashi are empowered kukwera about Safaricom and then again ke mitandao kuna Safaricom page kuna Zuri kwenda star 100 dash services nyingi mono manto jara je kayanto ge customer care imanto mba kuidhiria kana oga seek ke your nearest mpesa agent yes oh yes so nde nato tukiringa muri penalty no ngoru no kutia mtu ako wato ntino wakwenda kwambira kuingiria muri penalty tone bura kila mtu akuringa na geto etere twambire nawo mpambire minge kiazizia gatwambire amore so wewe support alizizia the support alizizia no yimo vira ukatotha bure tone kila mtu tone bura alizizia kari na ibayete aka Black Panther na mwe na alizizia next tuona twachoka na arai twithia muri studio ni kidogo kidogo de vario da bure the Farida so paruga ko nani aya next ina ndeni Black Panther aya Black Panther nani ni kuringa ya muri penalty yayo go 1-1 so 1-1 guys thank you nto kwa muri kisho nengo tukani bukaya kaire na kaire yes thank you sana tatu ndo boto kabisa tukachoka kaire na kaire
na tukuga thank you sana kiri Weru FM. Weru FM na Weru TV nitubokava. Ndete captains bonde ndo turwa ni Chapa Dimba. Cheza kama wewe. Cheza kama namna gani? So tomba kuda tukita tuturena kuda tukichoka nara kiri kabum bombe kuda bakiri ngando imbo chiri datu. Lakini sieta mimi nipige pena. Nenda ona bokeri ngapu indana mbona na kugurukwa ni. Ende nenda kubonia. Ngone nyako geri abo anyuma undakire. Namule ki ganacho ndo nambono ya muri. Ameangukia.